mantep bener ya bocah. Tinggal ini kayak bingung temen ya. Mas, ngerti dalan ki apa mas? Jalan apa? Dalan ki mas ke? Dalan ki mas? Di dalam. Oh, dalam Taman Cibaduyut jawab kali dari kenyataan. Iya mas, dalan gue bener. Ya wis kok anak bae, anak tukang ojek. Langsung ngomong bae sama tukang ojek pasti langsung betul. Wis kuson mas. Mas ojek mas, Ojek nanti mas. Taman Cibaduyut, dawa banget lari dari kenyataan mas. Ya wis. Oke, aku ngerti. Berangkat. Pak, ngisi pak ya pak. Wis monggo pak, monggo. Ya mas, alamatnya wis betul. Taman Cibaduyut, jauh banget jalan. Lari dari kenyataan. Ya. Mas, saya temen golete, ayo goleti apa bae? Jangan-jangan ambar karo godong apa Rika? Aduh mas, ngapura nih gedung padahal yang kecopet. Ya wis mas lah, aku ikhlas bae lah. Anggar Rika beneran kecopet mah. Mudah-mudahan kegantian sing lebih ya. Ki wong sing wong domah ki ana wong bodong apa no keprime ki. Wis tak bal mau ora krungu-krungu kok. Nang ndi? Siapa jeneng ngebeli kene wong jam 11 ngebeli ora nah iki sapa Siapa sih? Halo bro, ki nyong ki bro ki ga? Kaki Jumadi yo. lu bae ora ada kunci ora Sehat bro? Sehat bro, alhamdulillah kok dadi wong keterima pet ya bro. Yuk masuk. A few moments later. ora dadi mereka telepon satpam bae kon batire nyong Tuh, ada teleponnya. Halo Pak Satpam. Halo juga. Posisi Pak Satpam. Ning pos bos ke? Ge Rika bisa batire nyong apa ora ning ngene Oh tempe. Salah bos. OTW. oke ditunggu ya ajak suwan Bos. duh satpamnya teka ge oh shit
Mama Nyong. Ya bos. Belum baik. Siap bos. Ya, masuk. Masuk. Itu tuh jadi bos ya. Iya. Duh. Motornya apa bos? Duit akeh. Oh. Gimana? Ngetok nasi urung ibu wis oleh king. Oh iya. Ngomong-ngomong nyolong di bos. Jangan nyolong, duitnya dolaran. Oh iya, siap bos, siap. Iya. Heeh. Ayo, Iya, tong disit. siap. Belum baik. Oh iya, bos. Iya, Neng. Ya, Bang. Iya, bos. Ah, Ya bos, anu kepriwe yang dijelok ngenen apa? Miki baterainya ngene, Jumadi. Tapi kurus di laptop, yang bete banget, satpam. Duh, anu kepriwe sih, bos? Ya Miki rewe. Jare bojone babaran. Akhirnya lorong bojo, Oh, pantesan nyong iki papagan ning portal ngarep. Tak takoni nyong. Jerene sih. Waduh sing babaran, bos, udah bojone. Duh! Berarti bojone Jumadi wedus. Aduh! Oke lur, kesuwun sing wis nonton film ki ae. Jangan lupa subscribe. Madang dulu. Dan dukung channel ini biar makin berkembang. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan ajak lalen biasa karo bahasane dewek ngapak adate dewek. Oke. Seluruh dulur ngapak Purbalingga terutama Seneleng Karangmoncol ya. Ajak lalen ditonton lur. Videone bocah Jawa karya. Salam buat anak rantau ya, semangat Jangan lupa bahagia. karena bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Mantul. Matur Matur suwun. suwun.